manjak tong di. Hi guys, good morning. Kenyo mahanyo hai ani kadal global langshogo. Ka aste nong ni kisa hamjang mani jong khamon bogi belai no hambai belai no ka ham no an bagi ke jo ka ham no ga di ke no an support khai tong ding ke ro bajing thang malai an video no pa ka ra nya ji hi guys ke tabu khanji no shoka ga ladies thanga satta tami thang kan ke ba ya an ba ke lady thanga ta doti phano loiba angke to tini card de khaliya tini shudu weight di sanai weight train khalai nai angkai tini Monday ba tini to leg tini kai machine ba khabene je machine leg ni machine to man joto machine ba khabene Friday wo ga ang dumbbell ba khabta angka tini kai machine ba khabene no ngai tongdi geno robo যদি weight loss খাইলে কোনো সহায় থ একলগে খাইলে এনে কলমা জরাবা ওকে কলমা জরাকে weight loss দাতি নঙ্গ থ চেঙ্গাই শিওন তা ওয়াম খাইনা কানাই ফ্রি হ্যান্ড স্কোয়াট খাইনা কানাই জাসকা angkai to warm up ro free hand squat ro khaibe kya angkai oron simi chengsinai omo angke beshi khaya kom no khainai tamni ko omo haya ni kisa tor kha angkai am ya fata gogolo ni kare ja am ni si beshi khainai ombo khainai hapan kom khainai ta ai go ya fata ni beshi ang tabo kisa khanya nanai kam khanya nana ta ya fata ni omo faije ya omo kom belang ke naithu yang uyang baskan simi phai tongkai ogolok phayang khakai naithu yang Ingke tabo exercise mumaya tam jam jin mani pok thangkha saba su mutunar tong manchi dor krom di ya pata exercise mamang 15 bar khaiye 50 kg wo riwoi 15 bar man khai sorry oko bar khainai ago 3 set khainai 15 bar khaiye tabung ki khalainai jeng leg press omo 3 number exercise ang weight dakha সাড়ে 30 কেজি গ্লাস অঙ্কায় সাড়ে 40 কেজি
kata nga aisa khaimani pura 40 kg khaiman do pura wan yakum thi somsai ma thangka nga tak to kisa balo khapur kisa kata 1 2 man 3 man no khaimani ta 40 kg khaimani pura yakum somsai ma thangka amon bagani pula pura su weight kabang kabang ti sana ni ko gya jesu dambal loi phono khaimang ka am suno kaham tabung nai ne ke busu heleng haing to nya da yang busu kostong tong khe amono example no musango je ko nai sana ni khe ekdom kelai khaina ni khe onek kosto nungya da mono bunyo no ba shimi no mono ke bono just khaina ni ko gya amo niji khai mangkai simi se a niji khai ne ke simi se shiwo nungma bai ke bo sana ni ko ye ke bono busu ugo hiligui dong pra hona hama thagai bra thai thangna hai ma dong yang ikon nugui dong ka heleng sa hai he da na 60 kg ngawan sa pa tong di kelai shi Oke, ikomo oke 4th number exercise. Omo 35 kg. Omo oke thasin oke 60 kg o khai do. Amo oka sa khili gyang kamo ko 40 kg. Sorry 35 kg o khai tongo. 35 kg pro kikong nai thaka odeng modeng thaka pura. Mo omo hai jat dengke bisi khai mia bokrom him kelanya nayo rangpan mandi bokrom him jang mum jok khai kamu sapsi dagi asa kosto kosto ko khai tonganya ni henke mong khatini ni last paithak exercise norok bahai nang jaka kisa comment ke sabadi anadana omo hai mane workout video nanya ni comment ke sabadi aram nang ya pan aram nagon sade comment kai Jatete bang bekabasa na te, no te ba aram nanya kanya bagai, aram nanya kai bidi punong na bagai. Sorry hain. Guys, hadin norok bahai nang jaka angka video na asa khalo ko nai tong mani bagai, te khalo ko nai tong mani bagai, jenanya nanya naya ke naya bon bagai beleki na hamai maya farok ko nanya no. Tabung ke phungni mai chai tonggo. Dal tai pias moso dal besim lai yang thokang kai. Pias Tay moso ko niya ka. Norok tambay may chabay ka. Comment ka siya di.